Unya bulagan day-dayon ko nimo. Tinuod ana, wala jud ko'y gusto sa imo ha. Sa imong kapilian. Padulong ra gyapon ka sa pobreng bunal. Lo! Kimi na lagi si Kuya Cardong dire. Asa man? Dira oh, nagbunot lagi. Ano naman na diri sa atong bukid? Ambot, nagunsa na siya diri ah. Atuon do na to, atong pangutan-on. Tara. Kuya Cardong, nagunsa man ka diri ah. Naalagi ka diri. Namunot lagi og lubi nagunsa man mo diri. Namunot lagi ka diri sa moang bukid ya. Bito, di ba daghan man kag kwarta? Sniper man gani imo ang dala gahapon? Unsa daghang kwarta oy nga katong sniper nga dala nako kagahapon nga inutang ra man ako to. Ha, inutang di ito nimo. Abi man ako gikasto nimo. Ilom dia imo ba ako gibulagan kagahapon ha mo kay karon ning kamot ko og bunot para nakoy kwarta karon. Kay imuhan ang gihurot akong kwartag pangayo. Nangayo ba day ko sa imo ha? Giutang man to nako. Unya bulagan day-dayon ko nimo wala lang gay og kahatag pampariban sa imo bulagan tayo ko nimo sa man taon ka oy. Bitaw Cardong ay atik-atik raman tong pagsugot na ko sa imo gahapon. Ang tinuod ana, wala jud ko'y gusto sa imo ha. Tinuod jud na Kuya Cardong, giatik ra ka ni Kimi og sugot gahapon para lang makuha mo ang cellphone. Lainan nimo kimi uy imuha ra day ko giatik diay imuha ra gidulaan ang akong feelings. Unaw na kimi perting sa kita sa kuang kasing-kasing nga imuhang gidulaan ang ako ang gugma para sa imuha at imuha ra ko gisugot. Tapos imuha day ko gibulagan tungod kay wala na ko nahatag ang imuhang gusto. Mao gani ni karon ning kamot kog bunot og lubi para makabawi ko og naki gusto pa ngayon sa kuha mahatag na ko para sa imuha tapos maura ni ako mahibalaan ni imuha ra ko day ko gibiduangan diay. Tanawa Kimi, dili ka maluoy kang Kuya Cardong na namunot na lang siya para lang mahatag niya ang imuhang gusto. Diyan mo makita ang tinuod na gugma ni Kuya Cardong sa imuha Kimi tapos imuha ra siyang gibinuangan. Wala ko labot anan niya bisag pag magpakaluoy na siya. Hoy Cardong, dili ko nimo madaladala sa imuhang drama kay wala ko'y gusto sa imuha. Napugos ra ko sa imuha gahapon kay tungod na sa imuha mong cellphone. Ing ana day ka mga istorya sa kuha kimi porket pobre ra ko tapos yanuhon ra ko nimo istorya kimi huno na kimi seryoso kay ko para sa imuha pero imuha ra kong gipasakitan abi kay pobre ra ko ing aniun ang kunin mo pag istorya unsa man day gusto nimo sa usa ka lalaki di ay kanong anaon man kunin mo kimi Basta wala lagi sa imuha akong gipangita. unsa day mo ginapangita sa usa ka lalaki nganong wala man sa kuha Gusto na ako katong lalaki nga mahatag tanan ako ang gusto. mahatag tanan ang gusto nya unsaon man nga pobre ra man ko Maning kamot di kag imo. Pangita dito laing babae nga mga gusto sa imuha. sila nimo kimi una kimi pila ka tuig na ko sige panguyab sa imo kay gusto na ko nga ikaw ra nga ko ang gusto nako nga panguyaban nako makauban ako sa tibuok kinabuhi nako tapos ing ani ra nga akong maabot Nya wala ka realize nga pila nimo ka tuig nang uyab sa kuha wala jud ti ka gisugot. Dili na lang di ka mangita dito lain. sila ni style niyo dili ka maluoy sa kuha kimi Maluoy man ko sa imuha kadaghag laki diri ah. kapos sa imuhang kapilian kimi ba sayang kayo ka buutan ko nga pagkalalaki tapos ikaw dili ko nimo gusto kay ang wala sa kuha ang imuhang ginapangita Alam bang pugson ko nimo. paita ng style ni oy sa imuhang kapilian padulong ra gyapon ka sa pobreng bunal Huwag ko'y labot. Ang importante mahatag niya akong gusto. Maning kamot siya. Ikaw nagsigira kag kuan diha. naningkamot man ko kimi para mahatag nako ang imuhang gusto pero imuha ra kong gibinuangan Binuangan ba dito ka nga wala man? binuangan ko nimo gisugot ko nimo kagahapon tapos imuha day ko gibulagan kay giatik ra day ko nimo sugot isa man daw ka Wala ka di. so unsa man gyud prangka na lang gyud diretso unsa ka tinuod Unsa di akong gistorya ganiha? Kinahanglan pa jud balik-balikon nga wala ko'y gusto sa imuha. Unsa pa dod? dili jud ka sa kuha Dili. puslan man nga dili ko nimo gusto sa imuha na lang ko manguyab di Unsa manguyab ka sa kuha dili ko dito ra ka kay Kimi. wala may gusto si Kimi di ba naluoy mga sa ako ikaw na lang Concern naman ko sa imo haya kay wala man ko'y gusto sa imo. Sugta na lang gud na J tanawa ra gud ang naong ana nagpakaluoy na. Ni kinaasog to na ko gikan man na sa imo nya ipasa nimo sa kuha. Wala man gud ko'y gusto di ba nag concern ka sa iya di.
Sugto na lang na. Concern raman ko kang Kuya Cardong Kimi, pero wala man ko gusto sa iya ha. Di ba niingon ka sa kuha nga sugto na ko siya para na kay masakyan nga motor? Eh di ka na nanguyab na sa imo ha. Sugto na, na motor na. Dili koy. Abi ba na ako si Kimira, parehas raman di ay mo mga pilian.